mấy ni quá sáng hi som hi paruk ani COVID-19 kan ma chon zo deuh chia tuna hian hantavirus iron lar le khop maya enge COVID-19 le hantavirus in an lo na hi he video hianin chiang takin toisi kim siangin kan ron soizau do na chubi kan ron soizau ma chuan he kan en ho lokang Higher and Technical Institute Mizoram HATIM academic session tharadan heng course changchang become BCA BSW BA the hian admission na detail ta application hi online le offline na submit thaya class 12 first class passed in tan direct admission na thaya distinction na passed in tan free admission pay kan niang day scholar le hostel tour na apply thaya college bus service ombokani National Assessment and Accreditation Council in Mizoram Private College zinga accreditation na pay kom suna hian admission ron tivero le shityang du tan heng number hian inglai pu in zo chen therengani information kimchang le prospectus to college website achangina enthe boke athakop mai distinction na pass tan free admission chuan first pass tan direct admission chuan in private college zinga chuan in nak accreditation nei om chunan ni in lo ngai ven theu do nia ole tu da chuan in kan react tanang helai asen hi hei COVID-19 ania apol hi hei hantavirus ani ti chuanin enge COVID-19 le hantavirus in an lo na te ting hianin kan riak thla anga chuanin bar graph te po hi ting hianin kan ron da tel ngal do na ni ting hian kan ron da tel ngal vekang MS Word han on hi chuanin hei computer tian screen record te kan han ti boka tlem chuanin a heng ve du deuh thina kha in lo thriam sam do ni le ma sabera chuanin COVID-19 hi Athen 2 virus family 2 coronavirus SARS-CoV-2 severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 ti tekha ani maya hantavirus ero hi chu ortho hantavirus family in he nat na hi ting hianin an pudar thin ani ti chuanin adolia chuanin a main reservoir he hi apoi mo khop maya COVID-19 hi anat na mingania a virus athen 2 chu SARS-CoV-2 khanita he virus hi COVID-19 virus 10 virus hi khonge om tamber thin kan ti chuanin mishinga ani mishing te hi he virus om tam na ber ani ti chuanin hantavirus ero hi chu mishing ni lawin sazu te khati angchi rodents kan ti angchi akhan an om tam ani hantavirus hi mo ti chuanin COVID-19 hi engti kumange mu chua kan ti chuanin kumsang ni som pakwa China ti kha ani maya an mu chua na po hi la rei lo khop maya hantavirus ero hi chu om na rei to ni kumsang khat zokwa som sari chhodei atang to khan he hantavirus hi khovela hianin report ani to ani ti chuanin COVID-19 dardan hi engti nge adar kan ti chuan respiratory droplets aerosols ti ania om zi tianga kan han tong chilper khu ha chiao boro kan thok chuate minalo hi blu khan khatiang khanin COVID-19 kha adar thin ani ama ero chu hantavirus ero hi chu hei sazu zun te an ekte le sazu ina khatianga lo ti bal khu boruak bolho kan lo hi blu atang te khan khanga tang te khanin he hantavirus hi adar thin ani ti chuanin mishing in kara in kai chon the hi COVID-19 na hi chuanin a common khop mai ani COVID-19 na hi chuan eng strain po khani se strain thar kan tia ti khanin a common khop mai ani mishing in kara han in spread ton ang chi khamo amaro chu hantavirus ero hi chu mishing in kara hanin kai ton mishing pakhatina mishing pui hatia avakai te na chan sakha kha atlem em maya tin he virus no hianin strain chi sang anoma chung strain chi sang zinga chuan strain tlem te chawin mishing in kara te hianin anin kai chhong thei ani ti chuanin an incubation period hi he apoimo le khop mai missing in virus akai nu amaro chu na aron lan chu ma si te kha incubation period kha COVID-19 na chuanin ni atangani som pali vel ani thina ni amero chu hantavirus hi chu rei khop mai kar khat atanga kar ria chung virus incubation period ani min hantavirus hi lo kai ta se kar khat atanga kar ria nu vela a immune system chakdana zirte po anianga ami hring chakdan le ami hring genetic makeup awang te po niang kar khat atanga kar ria nuwa hantavirus mishina kai no hen aron an symptom te aron lang chuak chau thina ni ti chuanin COVID-19 main symptoms kha nge kan ti chuanin khosik khu thoha te kha ani deuh tlang puya hantavirus ero hi chu aron lan chuadan hi chu khosik ti rolna taksana them thum chuanin thoklam harsa khatiang te kha aron ni vele ani ti chuanin COVID-19 khanin organ kha a khoina sang reng khop mayama amaro chu khoi bi kan ya chu chu nge kan ti chuan chuap ani ti chuan chuap ba ka khanin
ke mani mi singina kan taksa a COVID-19 kan neya wanga hemi a pro inflammatory cytokines vung kan taksa inflammation vung thlen thei angchi kating biochemical ron siam na salu to ka wang khanin kan kalte o kan thinte tin chuap baka khan kan lungte khatia khoi kwal na sata mai ani ka COVID-19 ani ti chuanin hantavirus ina a khoi ber hi chu kan chuap le kan kal hi hantavirus ero hi chuanin a khoi deu ber ani ti chuan mortality rate hei apoi mo khop maya COVID-19 khachu 1 to 3% ani mi zazela mi pakhat atanga mi pathum velin an thi puiti na ani mortality rate hi mo COVID-19 tan Hantavirus a mortality rate hi sang khop maya mi zazela mi som thuma tanga mi som nga velin Hantavirus an thi pui ve thung ani khami kha COVID-19 le Hantavirus in an lo na lai tak ania ti chuanin khovel pumpuya COVID-19 hi kai mi exang hi omto kan ti chuan mi zasari somsari million ayatamin COVID-19 hi an kai to ani mi zo zinga po kai kan tam to ti chuanin Hantavirus ero hi chu azat po hi report tham hi om meu lewani khovel pumpuya hianin kai za thi an tlem khop mai ti kha kan lo shedon ania ti chuanin COVID-19 in a pandemic a thlen theina potential hi asang vet khop maya amaro chu Hantavirus ero hi chuanin pandemic kan ti angchi COVID-19 anga pandemic khovel pum boina angchi a thlen theina angkha kha atlem thung ani ti chuan COVID-19 tan vaccine a omem yes a om Hantavirus tan vaccine a omem omlo ti chuanin COVID-19 hi engtin yen enkol thin ta hi chuanin antiviral drug te po kha om veya khabi virus wa thana tur tam doi amar chu Hantavirus tan ero hi chuanin khang antivirus ti vel kha damdoi vel kha om ve lawa natna alo chua to chuan a symptom lo enkol le kami taksati chakha ani de uber mai ani ti chuan contagiousness in kai chon theina angchi a kha ti to mai ngo kami ha COVID-19 kha chu anasa khop maya an kai dar chak em mai ani adar chak em mai ani COVID-19 khamo amaro chu Hantavirus ero hi chu adar chak lem lo ti ha kan lo shedon dia ti chuan COVID-19 ni engtinge kan venang kan ti chuan COVID-19 la ka tang kan in ven dan kha chu mask te vaccine kan lak te le kan hygiene kut sil that te khang kha ani de umaya ti chuan in Hantavirus ero hi chu hemi sazu hi heng la ka tang hianin kan in le lo te kan ven uluk angaya tin kut sil faite mas vote khang kha apoi mo don emema tin building hlui to tak kudam go down khatiang thil kan da that na hun sazu lo om theina to angchi kan ti fai don te phei kan ti fai don te ani phei chuanin glove han vote chuan mask han vote kha apoi mo don emema khatiang kan ti fai zo nu apo fai taka insil te khang kha apoi mo don emema ni ti chuanin COVID-19 kha kum upalam tele nat na ben von nei to tan te khanin a risk asang bik emema ti chuanin Hantavirus ero hi chu khang sazu de na inchia pia na muna na thok thin te tan khan a risk kha asang le zual ani ti chuanin COVID-19 common complications rolan so dan chu hei pneumonia te blood clotting te chuanin rei tak COVID nei dam hlei thelo kan ti angchi te kha ania Hantavirus ero hi chu soitong han chuap le kal hi a khoi bi kani Hantavirus hi chuan ti chuan WHO chuan in COVID-19 kha kum sang ni som thi khan pandemic ani tin thu chwa kha lo siama amaro chu WHO hian Hantavirus ero hi chu mun khata khatianga aron outbreak karon dar ve hlue te kha alo en thli thlai ve chau ani it monitor outbreaks only mo ti chuanin COVID-19 kha a transmission speed adar chak adar dan kha achak maya amaro chu Hantavirus hi chu adar chak lem lawani ti chuan COVID-19 kha mina nei chuanin engtianga na in nge na theiti kha mild to severe ti ani athen chuanin symptom te po kha lang chuak lo kan dam vele maya athen ero kha chu symptom kha lang chuak na sa thei emema ti chuan Hantavirus ero hi chu symptom aron lan chhuat to hi chuan atlang puin a serious nge ni min Hantavirus ani to symptom aron lan chu hi chuan mo kami kha kan shedon ania ti chuan hei hi bar graph ania mortality rate comparison COVID-19 hi mi zazela thi puyan tlem ani COVID-19 hi amaro chu Hantavirus ero hi chu akai to zinga mi zazela mi somli atanga mi somnga vel hin an thi pui thin ani omzia chu mi in COVID-19 le Hantavirus lo kai ta angse Hantavirus awanga a thi theina chance kha asang zok ti na ani ti chuanin a transmission comparison hian en le tai la he COVID-19 le Hantavirus hi COVID-19 adar chak big dan hi Hantavirus lak ne na han te khin chuan mo hemi hi he bar graph mang hianin ron lan tir le ani
apoi mo bera choni COVID-19 le hantavirus hi a in ang lowa han lau thon chiam tur chu om chuang lowa amaro chu kan in le lo te han tifai tha ila ka hanin enkol uluk bokila kha apoi mo mani bin COVID-19 le hantavirus in an lo na kha an hrechiang chak sia pan kum deuh loka COVID-19 khovele na lo pachon to boxi ne hetianga virus an ron lar thar le hi chu mi puinan ngai ven meya chuwang chon hetiang hianin video kan ron siam le ani khati zok ha tun trum atana kan han siam the ania video le kan in pule theu donia